Kublai phi baro shakathup kubor jangi ke MBC TV. Kimat kiba kongsan nata kasngi kilong. Dat jingo kerke Menteri Rangba yaka jowai. Berthen ke HYC hadisi office yaka jing thang renga pathar hanyang dai. Palat arbenai umdan Dr. PhD Syalang ujor ka KSU. Ban ka VPP kami ban kedaulanti syakisan posnem ke jing kermen ong ubah arden. Tementang ni apai syaki kubor ke bakhampania. Menteri Rangba ke jela Konrad ke sangma haka khatnyo tarik urisau ulah hiar kerki ban pet dala ki jongki khmat yaka kyang nangba Government College Jowai bat yaka Jowai Civil Hospital hadin beki samla pule ke nika college bat ki nongpang ki ba wansha sumar haka nika hospital kila ut badon bun ki jingduna. Ka kyang nangba college bat ka Jowai Civil Hospital kilong ki so pen i jong ka sarkar jela hakilum karijantia. Hendrai hakini ki artli ki Jakatang. Ka sarkar kalayo ki jing o jing nam bakidap renjan tang ki jing duna sudah. La senran ya na Menteri Rangba MLA Jowai ba Wailat Miki Shela bat ka Kong Santa Mary Shela MLA Sutengah Saipung. Hadin balayo ki jingdon kam kini ki artli ki Jaka Menteri Rangba ulaya kendo. Yaki bor penyat ka kyang nangba Government College bat Jowai Civil Hospital ulaong ka jinglet jurep bakum kani dei kabala rai daki menteri sarkar bat ki MLA namar ka sarkar ka kwa baki district headquarter ke nangkeu nang roy hakiliang baro khamtam e habaya dei bat ki Jaka pule bat lat ai jing sumar sukher uong ki jingdon kam ki babon bat kat bala un persang wat lada dei ka jing persang barit ru namar lengba ki jing sedang barit la ban wanra jingkela. Ha Civil Hospital ulaong ki jingduna kentup ka boarding elektrik jingduna ki nongtrei ki specialist ki tiar kitar ka kanle laga benta khnang ba kane ka hospital kan ai ka jing shakri pat ba paka nang ni shakman ka sarkar kan sapen he shushu yakani ka hospital ulaong kadbai ka kyang nang ba Government College ula kular ban penbun shushu yaki kamera kelas ula kentu iki bor ba penya yakani ka college pan pha sha u yaki jingdan kam ba ka college ka don kam khnang ban nom penwit yaki jing pule jaki samla hakani ka Jaka. Kipat ba kari India shen kin sayo ma de ke election Lok Sabha House number 1 arhajar arpusau kiseng san perthei kilapan kre ban penggeng kertong nagabenta kan ni ka election. When I come on third, fourth inauguration will be so that I'll have a next half an hour. In the meantime, our MLA is here. You can just sit here. Give the time to the students nice because this is now 20 minutes. We will not be able to. And I hope they are not prepared. Yeah, you prepare. We will do maybe nicely. Don't worry. Okay, thank you. Yeah. No, after discussion with many of our cabinet ministers and our MLAs, we had decided that whenever we visit different locations, then a visit to education institutes and to medical health institutes should be done. Today also in that line, after the the request of the local MLA Mawailat, who was insistent that we should visit these two institutes, Kyang Nangba College and the Civil Hospital. So based on his suggestion, I have visited, and the idea was to just to communicate and talk. I have requested that the committees and the boards in each of these institutes, whether it's the college or the hospital, should sit with our local MLA, Mawailat, along with the officials from health and education respectively, and then submit a full detailed report. We would like to see that at least the district headquarters, the institutes, especially education and health, we should try and improve them to whatever level we can, and small improvements and small steps that we take can make a huge difference. So of course requirements are large. We will try to achieve them to whatever level possible. But there are many things that can be done even in a very quick manner that can have a huge difference. So we are seeing that in Kyang Nangba there is a requirement for
additional classrooms, and the Honorable MLA has mentioned to me earlier also, and today also in the meeting that was mentioned. So I've asked the Honorable MLA to submit a full detailed report after discussion with the management committee there and the principal and the staff, and we will take steps to figure out how to look into the report that is submitted by him. Similarly, here also there were requirements of power issues were there, manpower issue was there, issues of some equipments were there, issues of some specialists being out here, and in the longer run expansion also in the hospital. So all of these aspects were discussed, and I'm very thankful to both the managing committee at the college and the staff here in the civil hospital for their time. And I want to give an assurance to all the people here also, and citizens especially of Jente Hills, that we are here to ensure that in whatever way our efforts can be put in to ensure that community at large, the public at large, especially when it comes to the social service and sectors like health and education, we will try to do whatever possible to improve the services. And I have urged the Honorable MLA to take an active role in it, and in fact he has been the person who is responsible for calling and inviting me here, and so together we will ensure that we're able to improve the overall health services and educational, especially in the higher technical education for the citizens of Jente Hills at large. So one last question. Recently, Haga Katnyo Tarik Risau, Kaseng HYC Northwest Khasi Hills, Haga Jingalang Kabala Koddo DC, Eastern West Khasi Hills District, Ba Gideon Karmau Plang, Haga Bayade Bakajing Ujor Kaseng HYC Halor Kijing Tang Ranga Bean Kibriu, Namar Jala, Hakitan Nyangdai. Hagatay Kajingalang Ladan Lang Usordar Kasnong Nyangdai, Ki Officer na Forest Department, Us EM Kahimanong Klau, Bat Ki Magistrate Nakaneka District. Nakaliang kinong yalam ke HYC, kila kran syai hakani ka jingyalang. Baka jing thang renga, kadai lepa ka kambean. Nalor kata, ki barjala nakajat benriu ni Pali, kim don ni kikot kisla ki babiang. Usordar kasnong nyangdai ula kubur, bat menjur, bahadu menta, kini ki barjala kidang don, badang beteng ya ka jing thang renga, bala ainong, bat ai bela da ki mahajan nyautrap. Kinong yalam ke HYC, kila kran Syai markmat hapo ka jingalang baki bor penyai ka distrik kideban ai sendon da ka shoko notice persya yakinong ai bela bat kita ki barjela bat ki badon kti ban penjot yaki klau ki betap da ka batang renga pathar hakani ka than Sni go menta nakaliang jong ka HYC Northwest Khasi Hills District kai kublai yau Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hills District bula simkia mardor khabidi bat ni ka jing komplain yung kaseng haka bidi bat kini ka jing tharnga hakani ka hangtai pok snong nyangdai leng ba wi udkhar bla thombor ya ki kanthesi jongi nakaliang jong Deputy Commissioner makhot ingi bilam meeting tang singi harkat usim di manoklau sardar snong napo nyangdai forest officer nakaliang jongi hadin bang laya keren seni bah hak meeting nilapan pang nilai keren sibun bah ki henry nakaliang jong keseng hadin bang nilai tai seni bah nilapa kerwo syau Deputy Commissioner budi ban simkia ban ai syokos igni gibreu lene ban kem mardon igni gibreu kiba penjot ya kami meriang hang tai po yang dai kata kadi ke message ke bangi pa nakaliang kejongi syau Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hills District. Manang ta susu nakaliang kejongi hake bidai bat kenika bat kitu kita utu udkhar ulalek nyo tang arsni depo thanat lapan pa khamar kejongu kalong kijing susi syakaseng hadin ba nakaliang try kila ada ke FIR syapu thanat henry tang hadin katur kanisni utu udkhar lalek nyo bat mentar sini ni penpaw khmat di Deputy Commissioner ba wat uturu udai ban kemardor marngi sutu utur kharam taw lopet cha asam te dei halo kani gunung rem kapan sat ingi gunung yalam nimbar se ban simkhia igni isu bat ban penboru ya ka administratif bak dei ban kemardor yo tiu breu nung penjot ya ketika kentai ya ketika jeka de dei halo kani kabanta ba ngakentu kamtam ya ka police department siwa ban pelait na po office jo thanat
sengop ha ban Pak Syakut om ban bisyar dak pulit nomor bakani jing bisyar di pulit hang ni po thanat ngi ka nak liang jung ni melacu ban pediak nomor baling ong menta ka kamera ban pelaj yu nunu brio balik ka nunu kam sni ko di takut ba ngalak keli atu ni brio la sim em yak anti persebel uni brio sempat sim de ka balengok kum nu laj kata ka di bubu jing keli ngi ban pelaj kum tu ka bomlak benong dan kata kadam ipun bori police department bat khamtam akmat judisi baun kemardor be itu brio ban tep sport nat ai ba kakut kan bisa hadin lami kata kan bisa ngi sepet ayu ban jia nang de sakmat leni nang tai sakmat te bat haju kepor haka bidai bat kini kajing ha pendi bakani kajing thar nga ngila pan paulo khmat forest officer ngila krelo khmat jung u ba pidon ka syuki singa baban pendep ialah ka jong ka duty lada kami kanunu problem lang ta ngin sesuatu kai kumbangi keren mene bambiang ke staff bambiang ke kit bambiang ke jeka penhap rengah kita berkhot ngila de bekren ngong kata kajing kabangin saya pait kalong ba le shoya ka kam aba ka kam pat pau ngir gum 4 UI balai keduna ta kit bat balai ngidon kami ta git balai ngidon kami kita gibreu le shoya ka kam la ngidon kami gibreu ngan sa pressure ban nakaliang jong kaseng ban bu breu ni ban bu git hang ni po district ke jongi lada numpat la ban le ya kan iswa ngakan tu inang ni skamat ban simkhia bat ban le yu sport ban le khamtam le tu po nyang dai ma kan tu yiki ban hiat rengkat lang bat ni ban ye pet ha kata gi jaka la ni ban penstom itu gunung tharanga hakata gi jaka nyin le rengkat ko operation ngi hakno no sni baki penbai ini tin kulis bu Kipal ba kathan lengam heneng brei kila ud pentip syakinong yalam ka Khasi Students Union KSU halor ka jingbam don Dr. Hashalang Primary Health Center PHC labun bun tayo menta kani ka jingbam don Dr. hakani ka jaka sumar kalabu ekipal ba khamtam ikilong kumi kinong pang bat ki khlung khna ki ba pang basitom haka jing kordet ka ba kraw Kinoyalam juga KSU nakatega than kila let pet dala ki jongki khmat gya kane ka jing ut jongki pat ba da shisha kila shem palat arbanai mdon doktor hakane ka PHC la shem ru ba ki jaka thia nongpang ki dawai dashin kimbyang namar bamdon doktor ka jing trei kala dkolut habaro kiliang Hadian kajing yo pediang ya kajing ujor na kipal ba halor kajing bamdon doktor hapo ka syalang PHC na kaliang juga seng Khasi Student Union KSU lengam heneng bre area unit kalalit ban jurip ya kate ka PHC hakaba kalalap shisha ba doktor hakate ka PHC lakumba arbanai haka khanyo tarik urisau kinong yalam ka KSU kalalit ya kendu ya ka District Medical and Health Officer West Khasi Hills Hanongston banra ya kini kijing u jongki palba na than shalang ban ya thu ya kijing shem jongki haka jinglet jingo ya kate ka PHC haka DM and HO kinong yalam ka KSU kila kerpa ya ka DH and MO ban ya MLA motion road ban phailam ya ki khmat ki palba kate ka than ban pinbyang ya ki jinon kam jongki palba lengba ka PHC ka badon hashalang kane ka PHC hashalang Kaajing sumare ki pautali kishnong ki badon hashalang CNRD block kilaong. Sungi gua mentah nak kaliang jong ka HWC North West Khasi Hills District kai kublai yau Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hills District bola simkhia mardor khabidi bat ni ka jing complain jong kaseng ha khabidi bat kini ka jing tharnga ha kini ka hangtai pok snong yang dai leng ba wi udkhar bla thombor ya ki kenthe si jongi nakaliang jong Deputy Commissioner makhot ingi bilon meeting tang singi harkat usim di manoklau sardar snong napo nyangdai forest officer nakaliang jongi hadin bangla ya keren seni bha hak meeting nilapan pang le keren sibun bah ki henry nakaliang jong sang hadin bagi tai seni bha ngila pha kerwo chau Deputy Commissioner bodi ban simkia ban ai sokos igni gibreu leni ban kem mardon igni gibreu kiba penjot ya kami meriang hang tai po yang dai kata kadi ka message ke bangi pha nakaliang ke jongi chau
Syau Deputy Commissioner Eastern West Kazahil District. Manang ta susu nakaliang kejongi hake bidai bat kenika bat kitu kita utu udakar ulang layak nyo tang arsni depo tanat lapan pa khmar kejung kalong kejung susi syaga seng hadin ba nakaliang yung try kila ada ke FR syapu tanat Henry tang hadin katu nisngi utu udakar layak nyo bat mentar sni ni penpaw khmat du deputy commissioner ba wat uturu udai ban kemardor mar ngi sutu uturu kharan taw la percha asam te dei halo kani gunung rem kapan sat ingi gunung yalam nimban se ban simkiai gini isu bat ban penbor ru ya ka administratif ba kadai ban kemardor yo tiu breu nung penjot ya ketika kentai ya ketika jeka de dei halo kani kabanta ba ngakentu kamtam ya ka police department siwa ban pelaj na po office jong thanat sngop ha ban pha syakut ban bisyar de pulit nomor bakani jing bisyar de pulit angni po thanat ngi ka nakaliang jung ngi mlacu ban pediak nomor baling ong mta ka kamra ban pelaj yununu brio balik nuno kam sni wadi takut ba ngalak keli atu ni brio la sim em ya anti persrebel ni brio sempat sim de kepala ngok kemnu light kata dia bubu jengkeli yang ni ban supelaj kum tu kebomla benong dan kata ipun bore police department bat khamtam akmad judisi baun kemardor be itu brio ban tep sport nat ai bakakut kan bisa hadin lami kata kan bisa ngin sepet ayu ban jia nang de sakmat len nang tai sakmat tebat haju kepor haka bidai bat kini kajing thar nga ngila pan paulo khmat forest officer ngila krelo khmat jungu kaba pidon ka syuki singa baban pendep yala ka jong ka duty lada kami kanunu problem lang ta ngin sasutu kai kumbangi kren mene bambiang ki staff bambiang ka kit bambiang ka jeka penhap nga kita berkhoj ngila de bekren ngong kata kajing kabangin saya pait kalong ba le shoya ka kam abaka kam pat pau ni ring 4 UI balai ke duna takit bat balai ngidon kami takagit balai ngidon kami kita gibreu le shoya ka kam la ngidon kami gibreu ngan sa pressure wat nakaliang jong keseng ban bu breu ni ban bu git hang ni po district ke jongi lada numpat la ban le ya kani shwa ngakentu inang ni skamat ban simkhia bat ban le yu sport ban le khamtam le tu po nyang dai makan tu iki bani hiar rengkat lang bat ngi bani pet hakata gi jeka lani ban penstom itu gunung tharnga hakata gi jeka nyin le rengkat ko operation ngi hakno no sni baki penbai ini tin kulis bu te nakaliang jong kasang ni dawa na ka sarkar ba kin penbiang lo ya kini ki jingtuna ha kata ka PEC itu ka jingbom don doktor kawai kaba lokong san pha mar ladam don doktor kam don jinggot ba ngidon kata ka PEC nang ta ban pendap ya kitu pos ki batli kumju aka PEC ban kumju kitu ki sub center tiba hab ka jingpet jong ka PEC salam de ngila ay ka detail mene ba di director jong ka district medical health officer ngila ay ka details ngi kerpat ya kesul ngi dawa ya sarkar ba kan penbiang no bat pendap no ya kini kipus kumtaro kawi ka ngi pan ya extension kawi ka room extension of room na ka betaban bu itu ki hopefully ki jingtia mariam ta dom tam neutli te kani ga long ka penjenjar ba ya itu di bawan pihak pang sampai ha PC te mene na kalem jong i officer hantai ilong ba kilabu ya ka proposal ndre nadu kisnan ba manswa bangi wan kundur hadu mentaru nimpan yo ya ka extension yang ya ka karun tingi ni dawa ya sarkar ba kin aino ya ka extension ya ka rum nang bangin yo ban bu yang sak itu light lihi jingkia bapam nang ta ka rukom supply ki dawa ki elo kalau kloy indang ya keren ne kalau online baru itu rukom supply dawa itu saya keren pat bat gitu giba bayi itu giba supply atau dawa
nangta kene ka issue ya ka birth certificate ini baru kita ibang nama ka daw dan ki doktor ini kwa pakin tuno kham koloi ya kitu ki doktor ang teha PhD ini ka patru kumju ya UMLA badon burom jungi ba usimkya haga beide ba kane kamat mene haga beide ba kane kamat khnang ba kan long ka jingyo nong ba ka jingkel khu hi kumju yak tai ka dong ka than jungi de mentakas ni ka kanyo tarik banai ba spo ada apply nakaleng jong ka KSU lengam rai unit harangkat ka jing sundan lang jong ka KSU mo syukur sakal nilayo ban lek kendu ya ka district medical health officer de kai kata ko ba penlong ini bangin kendu ya ka di mejo kadai halor ka nongrim ba kipai ba kilawan ba komplain ba kaseng halor ka jing bangdan ki dokter hamtai ha shalang PhD la kumba arnai pero laingot ki dokter kimdan te ndang yo ya komplain nila lek dan le inspection ha ka khasau tarik Oktober pada por bangi lead inspection ngilang dalam jong hikmat ba kimdon doktor ya PhD jadi bangi yo ya ga jingkeli ke ba company hang te PhD ngilap ba ini di doktor kisim dik te baru lain ki doktor ki don alif te mereka pas ngolungo kolong ba hak kalif ayu kita ba ong ba hadu ar banai lai banai kimla ban wantre te ngiyok ro ka jing akran bertuju ki staff ki badon hang tu ba ki ong ba kini doktor ki wantang sibna sisin itu tangban ai ke report te tang kita hadin bangi respect barok PhD kowe te ngi lap ro ke jing bamdan ki bedroom dan ni jing tia ki ba bem namar ba ka kim pelat ka kamera tu te kat kum ka kriteria ka bong ba deban don spotli ki jitia amrei dan tang nyu tuli te kataru ka de ki jingduna te tang kita kita wai da shenro ambiang te nalor kata namar bamdon kini doktor ka donro ka problem ha ba dei bat ka lega issue ya ka birth certificate bat ka death certificate ya ki ba ki President Voice of the People Party VPP ba Arden Embasayomot MLA na nongkram haka khanyo tarik Risau ulawan hiar sasnong marot kasnong hamairang constituency ban pensyai pat ba ya kanong rem jaga seng ban penrung dekhot ekipat ba syaka seng VPP hakani ka jingalang uba Arden ulapan pau ba ka jilla kalanang hiar kat sabapai hakiba bun ki jingdan kam jugi pat ba kimpat biang bat entikna lakila ne em ban yo Uraya thuru haki babun ki kep ki pat ba ki syak knyat ben tang haki jing kular. Ula ong ka por kala poi ban sange no ya ki jing knyum. Haba ka VPP kala mi perthei ban kedau ban peni bat lam lenti syaki sau pho bat san pho snam jong ka jing kermen ka jing shngan bat jing bha naga banta ki khon samla. Yaman tahi bun ba ki samla kilang ngam bat ngop haki jing jot bat jing sneu namar kiyo I ya kala wei ka badum ula ong. Ya kecet bener bener. Kalau nggak sih kalau tikra ya kalau way, kat sebangi pai. Lalu pai itu kayak apa? Kamai kita sih kejimbruk kejimkerdu, kejim kat sebangi pai. Komang dondi, kelinci kesingkian, kabor di elektrik, kijaga puli, kijaga semua. Kerana ini kejimbang tikra, bab lu kejisah nyot kejogi patba tak sobat tak kali kepaten kalangan hiang nawe kesem syagwe kesem kapor kami isu ini menisu kyum kapor kami isu ini isu korna negeri the Voice of the People Party kami bang kedau linti bang peni ya kali linti kapan yang syagatai ke sampo snem kisnem kiba kalau ada jingkaran, Islam kita begini apa hu apa hai, ini kisah, ini ya kecil, ada jingem bejuki khon ki tinggi, anggu kalau mentah, kecil jot, kecil ngam, kecil khon sama di lalu khon kena ngam, hari jingsiu, kami kalau cuma secret, kami kalau kia, no drugs, kecil perhat, jong khon sama di
lalu ikon sana, lalu ikon kena, karena jumut, lapin jumut, yang jumut jomki. Tapi kumno ini dia yang orang bereman bereu kebawah. Kumno ini dia yang orang ingin sen kebawah. Kumno ini dia yang orang ingin sen kebakan. Kemudian kecil, hapreng upagi kon, kakringi kon, kikon. Hamu benar kata kecil, kebawah. Hapreng iman sangan, bagi masjid kimarpa. Namar ngine bek tang ngana kementoi shina. Oke pai pare kibayo mentoi shina tidong tang kindia Neu pai pa abun uhapan mat ye kita gi jinduna ki jindko kiba ngal penslo hagani gapor kabonta. Dei man ka gaw. Kum kita gi nong yam. Kini rama Kibana ni kecil kekli, nimlan kespak mana epi, nimlan kau ikat banyaran epi, nai ini tangoi kelenti, kepala banyaran ini, berkata kalau nipai, saya sensyar kekara, kau kumnu mengilapan wanita, kesyang ada sensyar kekara, harga bor, kau penturun, yaki baro, harga jim Kejungi, dari nama kita tahu kukipat babi, Iwan kan hari kesyong, barang ini jaga malam. Belum ini kecil, waktu mana keren piang dari sekretari kesyong, asalnya kuning kerbangi, belum ada piang, slow ini kapor, ini denderika bangi, lesah slow ini, bagaimana berpersai pada, kesimpulan hari. Kani beliau ban persai yang dikepada kumele hagi wei pat kiri jaga hagi kindiat si kindiat tayo. Yo cunto iman bagi jalan yang sunda ajuni. Wei yang cua kai pertai. Kiwan kisah apa gati asam. Nanti kiswan tang bersyukur por banyak. Kiwan ban penentoi yang ikong kipat. Ibai semua buat no, ina lu jauh yang ina lu motion, ina lu siap, ina lu mau, ina lu tinggi sih. Jadi ni mana macam kerpu, yang akamai kekaji, mereka lagi orang bantuan lagi lot, yang ini kerja kerpu tu jauh deh. Mereka ini kerja ni mana? Maka mereka kerja ijai. Kamu ni tak kau perkat kalau bet, naik kita susah. Ada bagawan taan bangkang. Oleh siang kamu perman, dia kata cinkang, ban penentoi, tani dikatu kami. Nama kata lah kalau mi hari ni kepintin high level, minta bang pertiak yang high level, orang teriki high level. Kamu tang katu kami, kita nak ciri kita ke sinsha, dari ke itu yang kita ke dalam kabor, kita banyak kai, kita banyak teriki kam, kita ke sorga ke orang balakam, ukipat babi. Nama kamran kesincar kekarar kebakut kini kicik baru ini perkataan gunungan penentuan dari kami ini dalam kami kita minum syagri pak dari mana lagi syagri upai pak hendak ini kami syagri pak kali tengah kepuan election belum pada jin yang berjauh syagri api barat suara jin oleh pensuh hayu pak penbiang upat pak, penkemen semua pensyongship, banyo ada kecing kerjaan upat pak, badan layo kecing kerjaan upat pak, selalu kita kisah kripat pak. Lalu dipek yang berupa kamais pak, nak kecing penmera, yang kecing dong kecing penlingo, kita ni badan neukur. Sansinam miswa, hadir election sansinam. Lalu kita ini yang kipini yang kiu, yang sampau keberupau puluh. Namun kami kata. Kalau betul cungki, upat ba nomor kata, udah benong ubasta. Kau ke voice of the people party, iko akan pensyai kejiwa 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 ba. Iko akan dipada di sulhu. Kami ini boleh pakala kalenti. Bangweng ini kejiduk kejiduk, bangweng ini kejisarin, bangweng ini kejisabi keji. Kali betang naga sensyal kekara kau. Maka dan kami ini dipada. Bagi nama jip yang kita kinoyam, dan kami ini dipakai bagi tim kita kameram yang kita kinoyam. Maka dan kami ini dipakai bagi tim kita hok, bagi dia menyo 5 kali syagri yang kita kinoyam.
Kenapa ni mak kau lingkong? Dari nongling kau lingkong. Kau ini kuat ban pensau yang pergi patba. Haka kanyaw tarik risau. Daki spangut ki ba kila penrung kerteng galadi haka seng VPP haka jingalam jong ba Arden Embasayomaj Presiden bat MLA na nongkram hasnong Benther Eastern West Khasi Hills. Haka negasi ladan langru ba Bright Star Marbanyang MLA Maulai. Kinonyalam jong seng VPP kibana mairang bat Mauthat Rashan constituency kila pen kre ya kini ki ba lengba ki jingalang bala penlong bon sien ban kring ki ba ban penrung kerteng galadi kum ki dekhot jong kan ni kaseng menta kasngi kini ki ba kila pen I ya kan ni ka rai jong ki hakmat jong kini arngut kino ya lam jong kaseng VPP ba Arden ba Bright Star haka jingalang bala penlong haka ni kasngi Hamadan Benther kirang ba nong elam ka VPP kila pensyai ya ki nong rem trekam ya ki jing thmu jong kaseng hagi ni kisngi ki benai bar kisnam panwan ki breu kila penrung kerteng elade hagi ni kasngi bar kila penpau baki kloy banlong dekhot bar ban kersha ne kaseng VPP hagi jing trekam jong ka haki por banwan Ada kita kisah dulu kisah sisa akan nonglen nyelade benyok jaga sarkar sengi kajiwan pai yang jom ke NPP jom ke MDA Kamdai namar ke NPP ke jobon, kadai namar bagi kita ki sengdulung, kita mi syakmat haga keteng sengdu kim scam, jimut bagi kloy bani ya train, bagi kita sorka, kabut kita ya pen kita ya ko aga for election, kat haduk bam susu tahu, bagi kita NPP kalau penem bad pensiun pos, kita ke nene song jung pos kampunga, kita ya ni aga penim, haba pun ya poi lang seju, ya nongin keno, kalau pai ba minta, amdai show mangibong. Upat ba hibong keno UDP keno HSPDP mentate VPP be o kalong ke AKA syakala urang kisikong hinamar beli nginut ban kren namar bani sutu yaga nongin ka bangiyeng ni sutu baga tono paji kam tau bangin pentoy yaladi yagi yengasam nali ki lokki joy bena sinaji ka tono ji ka tau be bangin pinyo hagi lumbin mandi yaga lawe ka bashna Tenor lagi wan haka ni kecaka, mana syambat pi, bantar kuat pi, kalau dia keluar dengan keno betul berkom perkat, jin slow bas slow mana ni jin slow berkalam haka jat beri betul. Nah kalau tenteng, don kita kersan, ya kita ni tangan mar bas slow kawan songkai banyak beri ni. Don kum kita. Nah kalau gini kita ni ru bawa ini dan tegak trek semua. Hinsi ikan, lai sal na orang cina be ini beriu kebersih ni. Oh kita kasar di pekamjang ni, ibu ni tengku perakan didik tadi ini beriu lai sal na short election. Teng-teng kali kami dan saat ni bertemu aku sosial. Teng-teng kami bertemu ni hal aku. Kata hari melintang ban yo ya kata kajing slow, kajing dipang, kajing slow lagi kajing slow Dan di mana semua sisa balawan congkai banyak email, lagi banyak telepon, lagi banyak kontak ni. Dan part kita, dan mana kami siap, semua BP. Lawan congkai. Dalam for election, dalam petition tu mentah, persian tu. Ni ingat lihat tu, nak persian itu kau lihat ni lawan iCloud si poket, lawan biscuit si senduk. Kalinya hai kerja slow. Nomor kita tahu, ni nak ban sengit kita kira komputer. Walau kita slow kan sencari kita jemput cepat, dengan pensiun mungkin dah kita start, dah kita syampan ban jit kita mikmat. Ni pensiun tu kita bagi konstituensi kita ni. Nah pensiun tu alam kena konstituensi. Dan kita tem berapa lain? Oke, Hawaii April ladang nganuan, baladang ngamla. Pensiun tu bagaimana kita kam nanti job kita wakil itu. Di mana tapi yang keling-keling. Kamu juga nak tahu orang ini dengan apa yang konstitusi banyak beri, mungkin juga beri konstitusi ke cuma. Lagi pak habangawan kismutu bangal, habangawan kismutu bangal kekam dari yang tajuk kita pak. Kita hari kekam nanti, kekam kami kemakan di beli banyak beri, kami beli free school, kami beli yang mana start apa assembly ke cingit, kami beli pentrikam hok, ya kaya kebahak kesorka kalau mangi pak. Kung kami beli skim. Family scheme mungkin kesan sedang berada kalau dol juga bang iyo atau porjuni. Namun di family tadi kasih penangkam hak family scheme. Kalau mereka sudah kawin bayi yang tak usum, mereka tak dihitin biasa hari kasih begini. Mereka haduk mentah dali, barang dan kikidun kebahak pensionai yang beduk. Nak family scheme lah aman penyok yang beduk. Hagi si putri Islam nakren, amne bang syukran tamban syukur ini dulu. Mereka balale hagi si putri Islam. Harapor bolong ini nadu ajar kapra. Hari ini sepuluh sen 6,000 tam. Lalu yo ban mang.
Yang beduk limbaga MNSK. Kani nong mai nong pa ka jang. Kani ka pisahnya. Kani ka hok ka jong ki pat ba kini hok banyo ka suwang limba Wembley. Wembley nong tang nong pen ba nong pen benta. Nek besosi ka nong bagi mendaki nur wat ban kam try ya ka MNSK. Dan letak di konstituensi nama kita timpa ya ka Voice of the People Party. Kita sang sangat bernem. Iki pat apa nol ada pitang syukur syam. Pilih kerjaan BTP dan pitang ini menta pinter kom berosan sen. Adi, kumnu dah Wembley lu dan kam try berpinter kom. Hau ni syakri un bernem ui ki kenrat ki jiu. Ko ki pa bangin ko ki pa kin syate amra bagi jimut ki jemkhat. Aba bibila rai menta mene don da ka Voice of the People Party. Pila dwain da ka Voice of the People Party. Pila dwain da ka Jackmariu. Ubre lu juba ula sei ula tingkai. Ni riurang ba ki shifting le ki tipi ule ki don ka kertan ki don ka ki ki kraw perhat ki projecting but ki one bani no sinyam da ka Jackmariu. Pimner ka man shifting yalo ni. Kum kipai ba ni dongkam ban mi syakman ban ya trelang ban ka Voice of the People Party ka Voice of the People Party kadan haka tang artli kinongrim bat kini ki artli kinongrim kini kinongrim ki bas scam bat kini ki artli kinongrim kila ban pensyat ya ka syaka jong ka jingya saprang jong ka ka jela ka jong aba ka jong pi kini ki artli kinongrim ba ka Voice of the People Party ka ngait scam kata kalong ka baningkong kani ka bang laban na do wasdang bagata kalong ka sinsyar khadar ka bakhoj ka basuba ka Voice of the People Party ka ngej ba ka sinsyar khadar kani ka sinsyar khadar ka badon hakai ka nongrim ba ka sinsyar khadar ka bakhoj ka basuba namar ngis lo thu bare tang ka clean politics bare tang limba ka sinsyar khadar ka bakhoj ka basuba bangila ban wanra ya ka jingkla ka ba upai ba ula angnut baro sikata barang ni kapor ka pamenta ngay weri pi kipat nong sosnong jokisnong benter one ini trailang bat ka Voice of the People Party maraba piwan ban pinesno bat ka Voice of the People Party tutup ya kani ka Voice of the People Party kanum hikai ya pi banlet ban penbiet beriu kanum hikai ya pi banlet ban thiet beriu andai kan hikai ya pi kumnu bangin kedau lenti ya ki pardo ki parasnam ki jongi ban ya hakal lenti ka babet kadang ba nila banwan ra ya ki aka ki balong ka jingmentoy na kamata jonga ba jong pi ka Voice of the People Party ru kadan sagaway pat kanong rim bagata kanong rim kalong ban pene ya ka hok long try ka jongi kum ki try muluk la kalong ha ka sinsyar ka khadar la kalong ha ka khendau ka siam la kalong ha ka ktien ka thliet la kalong ha ka rukom ka dustur ka jongi la kalong ha ka jinget ka jongi nginget ban pene ya kani ka hok long try ka jingi kum ka jat mandew kini ki artli ki nongrim ki ba ka Voice of the People Party kanget Uba Sumar Swer, Presiden Kalenti Jam Football Center Meghalaya, ulapan bena baka Sunfeast Football Tournament Arhajar Arphulai, kabajulong man usnem kan sedang biang nadu ka Arphun Rio Tarik Risau Hasnong Maulen Maukan Ribhoy District. Kumta kinong penyat ya kani ka tournament kila kerpal bat ya wer ki club football ki team snong bat ki team school ban wan ban ya benta ha kani ka tournament da ka jing shongshit. Ya kani ka tournament la penyat da Kalenti Jam Football Center Meghalaya rengkat ka jing kershan bat jing trelang ka SPT Sports Bangalore. Ha kani ka tournament la penbet kindon arkan hun kata na ka benta ki khna rang hapo khalai snem bat ki kenthei hapo karta khan riu snem. Kani gadi ka scene ka ba nyo ba Kalenti Jam Football Center Meghalaya kelalaban penlong ya kani ka tournament. Kembali sebuah nepi berok di press media ke pelayawan organisasi tinggi nak kalian Kalenti Jam Football Center kepada ka dekat jang Kalenti Jam Welfare Development Association iko an petip japi ka lembaga lat patai kubur ba sahisin ngin sedang biang ya ka Sunfeast Cup Arhajar Arphulai ya ka bangin pelong hapo madan maulain maukan kaya ka bakan sedang nadu ka Arphun Rio Tarik hadu lai pui tarik ubnai Oktober te nginget ba lembaga ni ki la patai kubur ni pentip chaki school chaki club chaki academy ba kinuman asia menta ha kani ka tournament kaban long ru kum gawe na kilat
ban play ka sap phong jong ki khna ha ka state hi bro ko wei te ka bai le jong kani kalong tang at pat nga tang kum kadang by registration dei kidan ki ba ni kwa ban penting pi ba kan don ru na kalian jengi ban scout ki players khnang bagin yo ban pha ki pat sha ki academy he khnang bagin yo ban kham pentibit chu na kani ka Sunfish Cup ke jengi ban pelong ta saya sit gua ban pentip ru ba ka baning kong kalong kategori ke under 16 boys but girls but under 13 tangki boys hangani kenti kajaka hi kan long hapo maulain maukan but hago jo pon ko ban pentip ru kani ka platform ka bala play la lemba ka Sunfish rengkat kani ka SPT Sports Bangalore lemba ka funding jongki milala ban pelong ya kani ba kani ka sin ka ba nyau bagin pelong hapo Meghalaya man kapor malusem hiju pelong kani bagani gadi kesim bahinyau bangin pelong te kalawan rak sibun hi ki jimentoi ki khna bon sin hi ki la juyo ban select ban yo ban phat train pat chariwe gi academy gi bahe apo Meghalaya ako state jini bro bawai te sako wingi ko ban thu pi kani gadi ka platform ko bahe ba kham tam pe ya ki shnong namar ba pet ngi monong subroto ko kadai tang dam ta ki khna school te nata kini ki tournament ki badan ki ribholi sei ki tang la manta ki club be apa shalom ten rai kini ki club shnong e kam judan te da ka jingwan ka jang Sunfish Cup menta ka di ka ju play ka platform ki khna ru kham tam ini ki club shnong mo ki bam yo ban sim menta ki tournament be be re kani ka play lat play lenti ki te da ka jingwan ki jang ki shnong ka pelong pen phu pen phieng bat ha ju ka poru ngi yo ban pha isibun ki talent jang ki khna ha kham tam ki thain dong kendong jongi bat kham tam ang ne pori boi jongi le lala ban sei sibun ba ki khna te ban ka bakhado ko ban pentip ru bakani ka sin menta ka kategori dan artli kawai kalong school kategori bat kawai kalong club kategori ki kina school kin pelek tang para khna school bat club kin pelek tang club ki ba job lang kini ki artli kin ki ban poi final kini kun pat na benta ka championship kini yo ya ka champion jong kam Meghalaya kani kendi ka sin ka baningkong bagin le khanta ha ka preliminary round bagin yakon bat ka bakhado kalong bani kemit nanti ba ngindon sibun di tim bakin wani simenta bani ko apa baro kin wani simenta in long kum kalat ikna bagi jingdon kam hina batai kena kalong ba kini bandan ya ka birth certificate original nang ta ka Aadhaar card lane ka school ID kini lai teli kini badan kampe ha kin wan ka screening bat ka screening kan long ha ka arfulai tring hamadan saiden kan long ka screening hamadan saiden blisipun Ka Meghalaya AIDS Control Society MECS bat ka Office District Commissioner Ribhoi haka khatnyo tarik Risau kala penlong ka lumpung hikai palba Integrated Health Camp haka snong yo maulong haka ni ka district ya ka ni ka Integrated Health Camp la kershan bat senran ru da ka District Medical Health Office Ribhoi ka bala penbiang ya ki doktor ki nurse bat ki pharmacist ban ai sebun ru iki dawai dashin na ka benta ki jinon kam ki palba ki bawan syakani ka lumpung Lasdang kani ka lumpung da ka jingalang pensyai palba balengkot balawan senran pensngan bat play da uba Merebons MLA nongpo haka jingya don lang ki riu khmat ba kentup ya u Bajra Barma ADC ka Dr. B De Cruz Project Director MECS ki doktor ki nurse ki nong tre ka kwat ka khia ki long kme ki long kpa ki samla bat ki riu palba Special occasion. I'm happy to announce that Integrated Health Camp has been organized by the Meghalaya AIDS Control Society Shillong in collaboration with the Office of the District Medical and Health Officer, Ribhoi District, for this Integrated Health Campaign. We will officially launch today by officially cutting this ribbon today. Kani ni jaka I know why. Kamu Oh, ibu niat. Oh. Has not forsaken yet your Jesus
Kalian jongka is control society. Habis itu lang bakal Christian district kita The initiative taken by the central government, especially with regards to Rivoli district being an aspirational district, where we have witnessed different initiatives that has been taken in the last 4 to 5 years. Since 2018, when Rivoli district has been regarded as aspirational district by NITI Aayog, government of India. We have seen different indicators and parameters that has been identified, especially with regard to health and nutrition, education, social welfare, and other line department. At the same time, strengthening livelihood of people within the district. It is quite impressive where we have seen initiative taken and the kind of project and scheme that has been brought within the mentioned indicators in this line department. Even though sometimes as a legislator I felt that Rivoli district being an aspirational district, it has been treated at par with other districts. It is of no use that being an aspirational district. But when we go deep into it and study it properly, there are differences. And there are issues that has been concentrated by this concerned department, especially with regards to health, where different sub-center and PHC has been upgraded, where facilities be it funded through NITI Aayog or funded through CSR from different corporate house within our district. For example, like the centralized oxygen plant within Nongpor Civil Hospital is in place in all 100 beds, where before it is not there. It is funded through NIPCO, through CSR, being an aspirational district. These are few initiatives that has been taken, and there are lots. Education also, social welfare also, and others. They nagtaganao kung kinamsang dili ni Donbok Sibun baga Rivoli district nila sa agent kung katawin ng district iba hindi kung aspirational district. So karprem kadang kajing tenu ban ay kajing rap yung kamaha kabli magkakot kakya kabli magkapulit puti kabli bat ka social welfare kabli bakili kajing pamtenet wing ay ilung dikna hanggang muli santa welfare wing iba. Jadi terkenal pada siang idan hakan ke program kaba kikimi ikpa hakan juk kejengi mentah kidu tiada kan. Kalau anda di kendrai bros, kalau anda di kelangan kiu jung kiba yo HIV positif, kalau anda di kerni yang di pembuat, kalau anda di kerni council, di crime against women and children kan sibuk di council. Apa kan district itu. Yang pada keren di QA district ni keren apa Rivoli district. Rising of crime rate next to East Jaintia, West Jaintia, West Carolina is kasih very high crime rate di bulan. Abang keren ni crime comes new. Kalau anda beriak beriak, kalau anda shock alarm, kalau anda rape case, kalau anda itu kecil sibun ni. Abang iwan kita terai. Kibubun di kita. Malay itu, Malay
ye shock real beli bukti beli kidon kiba koi hatu maka berbulan kidon kiba mapor patutang itu apa yang buat dia lagi daw kalau dia berlatih buat tiap nih buat drop dia dimilih berbun kom dia harga dia gimana kesalahan itu. Pada itu ki kubor la pois ka bakun tar hadu bangin de champion kublai sibun.